Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Wayu beriu bala laipos na mkarta ubas ngosi palat hadian baka samla jong u kala no ya u ulara bor ya ka na Jaya Nagar sya Ankola bat ulapan thai dau petrol bom ka kali kamai kat badang ya halinti hajan ka jogi hali Tumakuru district ka jalla Karnataka men haka arpnyo trik jeliu arhajar arpnrio Laong bau teu beriu layam kat bakakan thai da ka jingarap unongnya ketika kali kamai kalalaj tang de second shwa ka jing thai kila mensaw mulumala bat kidang don menta ha ka jing sumar uniu bayap latip kerteng kum unna jendra bat kiba mensaw la ithu kum karamaya bat Pravin ubade unongnya kali kamai kat kum kipulit kitei kilaingot kidang yai na Bengaluru sya Ankola haka kali kebalap thai haka National Highway 48 bal ong bau tiar penthai uladon lupa hapo kali katei ka jing thai kalawan ra ya ka jingklang kading bat wanra ru ya ka jingtheng kali bapalat 6 kilometer jong katei ka National Highway kat kum ka jing toket jing kipulit la ong ba unna jendra bat karamaya kiladon ka jing dai Henry kiladon ru ka jing kaja bat ka jing pher jingmut labun sngi Lakan noru bakaramaya kala blok yo number phone jong unna jendra hadien ke jinga pher jumut hapdeng jongki kipulit kilaong bahaka arpnyo trik jeliu araja phunriu unna jendra ulale chaying jong karamaya ha Jaya Nagar ha kabalami ke jinga kaja bat hadien kata ulara jubor yaka dak pa pensyong yaka hapo kakali kamai hadien ke jing ujo jong kikmi kikpa jong karamaya kipulit ke Jaya Nagar pulis kila register kes halor ke jing rabor haka jingya ilenti lakeno ba unna jendra ula berngam ya karamaya dak ba ong ba un penyap yaka bat hadian un penyap hi yaladi ula peniru ya wei tiar bolongkum petrol bom bat peteng ban berngam yaka la ong ba unna jendra ula thombor ya karamaya dak wait hapo kali kat badang ya bat mar unongnya kali kamai ula pensenge ya kali kebola ailat ya karamaya ban play ya jingkhang bat phet na kate ka kali tang hadian katu kat ni second kate ka kali kala bathai bat kemding kebala peniap yo na jendra hakaju kacaka kipulet kila kurup ya ka wei katiar kebolongkum ubam nak kali kebala ingkhong bat menta kidang penlong ya ke jingtoket kebabnia banlap ya ke jat jingpum thai bala penankam kipulit ka Kalambela police station la register case halo kani bat ke jingtoket kadang ya chakman Habatin, pej bahaki kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya